Aye, Xitsonga va ka hina i manyanga ti ponisa. So loko ri a wu se subscriber ni kombela subscriber subscription ya wena yi mina swo tala ka YouTube channel leyiwani kombela subscriber. So lava va need promotion the artist the promotional packages leti kona, but I work based on your budget. Got number for that 064 968 9940. So the reason why I ended this video is ku ndzi tsale post ka Facebook it's an article ka vinyi va internet yi vulavula hi General Muska no ku he must resign or retire early, not early rather retire. Se ni vona reaction yin'wanyani ya different, but anyways ku ta va ku ri issue ya number 2 leyi ni nga ta vulavula yona. A ni ta tsakela ku endla review ya Oscar Makamu, but then a ni se yingisela the whole album. So far I've only listened to 2 songs ku nga Sira vinyi va Sira na the camera. And the reason why so far na yingisela timbirhi ntsena i ku I don't force myself to listen to music when I'm not in the mood for new music, because so swi endla ku minkarhi yo tala mi kuma ku na u paka reviews na consider sometimes loko mo vona ku album namuntlha if ani yingiselangi ni review hi pressure ku se na ni ya vulavula swin'wana leswi swi nga endla ni twa tinsimu letiya ni nga titwi kahle mhaka ku ni lo ti fostela ku ti yingisela. So when it comes to album ya Oscar Makamu and the recent ones kusukela vo last year June, se a ni ti nyiketa nkarhi wo yingisela se na sweswiwani ya Oscar Makamu I've only listened to 2 and leti ni ti yingiseli because a ni vona kha ti rotate on social media, so a ni nga lavi ku ti vutisela ngopfu kahle i yini xa special let's. So vinyi va Sira it's a nice song. I saw a breakdown ka the new channel ya Mtaka. I Sira literally it's more like iloko u kumi wansati a ri na n'wana. So loko u kumi wansati a ri na n'wana mara wansati loyi a ri na humbara nyana nhlokweni, vumbara bya kona ku ri lebyiya byo a nga move on, ngari a nga sukangi kahle le a nga holova na papa n'wana. So each and every opportunity leyi papa n'wana va yi kumaku ku teka advantage over yena wo pfumela wo phutelela. So leswi swi vavisaku nini wa yena, that's the narration. Oscar Makamu mu hlamusela hi Xitsonga xa vu-8 ku i vinyi va Sira i ex va tshama va kha va vuya hambi mina kha ni ringeta hi tindlela ta mina hinkwato na matimba ma mina hinkwawo ku ni la ku meka sure ku munhu ni la ku tshama hansi na yena aka muti, mara lexi xo n'wi kokelaku ngopfu ndzhaku yena i ku u hatlisele ku move on a nge se amukela xiyimo xa ku va hambanile. U move on a ha ri na hope ya ku swilo swi nga lungha le ndzhaku. So each and every opportunity leyi genge yi kumaku ku yi tirhisa ka yena yi kuma xin'wana na xin'wana lexi xi lavaku. Ni nge enti ni nge zi ni vulavula na swin'wana na swin'wana swi leha. So it's being creative working around that issue ka risimu ra vinyi va Sira. So ku va na rin'wanyana ra tinsimu va nge i ti-camera. Let me not go deep into it. I will do a proper review. So the one thing lexi ni nga endla ni ku ni nga xi realize hi Oscar Makamu. I've always said Oscar Makamu has his market, and the market yo tala ku va ku ri vanhu va le switandini. Hi leswi a ni nga swi vula loko ni n'wi fanisa na Maswa, but now it's proving to be breaking away from that market, because loko mo yingisela risimu ra vinyi va Sira it khumba un'wana un'wana isibara loko ri ex ya munhu wa wena a ya ri ku hlupheni. This is your song, you connect with it whether you are poor whether you are rich. And the one thing lexi nga xi notice hi market ya Oscar i ku na vanhu lava nga n'wi yingisela ku sukisela loko va ha ri vusiwanini.
they have now grown with him. Van'wana se va humelelini, van'wana se va na swa vona, which makes him make a living out of his music, because vanhu lava yingiselaka music wa yena sweswi are mixed. Ku na lava nga na buying power na streaming power, and loko ni swi vona va xavi CD yin'we va xave 2, 3 yini, and I think Oscar has got the support of a lot of promoters and a lot of artists. Is a good example of what marketing connections are to the music. But anyways, ntavulavula kahle album ya Oscar and tell you ufika kwihi hi mina hi music, and that can predict 5 years to come. Chances are I will be the biggest selling artist ka music wa Xitsonga. I can say that, and that's proof ka video leyi landzelaka. So xin'wana xi nga kotisa vanhu timhaka ta ku ni te General Muska should resign, not resign but retire, because se career ya yena yi ta hela lava nga ta n'wi vona sweswi, ma nga tivi laha ta ku yi kona, ma nga tivi music wa yena wa previously, va ta hela va n'wi downgrade to standard xa vo minimum, standard xa gang. Why ni vula leswi? Let's look at Pen and be honest with ourselves. N'wana loyi a nga bebuliwa hi 2005 a nga hetwangi hi ku dominance ya Pen, or a nga vangi na chance ya ku twa music wa Pen, and here is history sales. Loko sweswi ni mention Pen, loko can you please mention maybe 2 things which you know Pen of? U ta vulavula broken English, u ta vulavula the show ya Papa Pen Aye, and va ta vulavula hi I'm a beble, I'm a gold ball, so silima wa ntolovelo. So leswi ni zama ku vula swona ku leswi Pen a nga swi endla ku kusela le ndzhaku swi fiki swi outshiniwa hi vuclown bya yena bya sweswi. A ni swi tivi ku ni swi veke hi ndlela ya kahle, but a prophetic clown, because a ni swi n'wi vuyisela mali hi vuclown bya yena sweswiwani. The broken English saga, tinsimu leti humaka sweswi mi swi twaku a ti-feed, his Instagram, reels na swo tala leswi Pen a nga ku swi endleni sweswi swi nga ku pfaleleni ka that greatness, swi vumbitela a hansi. So what I'm saying, General Muska, ningo General yo fane yi teka decision ku yi la ku endla music kumbe ya lava ku testa ya mahlweni yi testa ma vaseketeri va music wa Xitsonga. I think that's hansi ni analyze ku kusela leya ku humesa nyorex ku ya hala, the things that is done, why ni vula leswiwani ku mi kota ku ni twisisa kahle hi vuenti why ni ku General Muska should actually decide what he wants to do. It's either he wants to continue with the music or la ku testa mati. Ni kombela ku hlamula leyi. The reason why General Muska nkarhi luwa a yi xavisa ngopfu and a yi tlangiwa ngopfu i ku during his time he used to release the music video and he was at the favorable age njani. Market ya yena leyi a connecta na yona, it used to be group ya swin'wanyana swo ma 18 upwards, 16 upwards leswo byi ri stage ivi ku tlhela ku va na group leyi a heta ku i vabvana or vanhu lava va nga kulukumbanyana, and a va tsakisiwa hi the looks. General Muska is actually handsome and less, and is unapologetically is handsome, and nkarhi lowa xisuta xa hatra kahle. During the music video ta kona a mi ta swi vona ka ku husa xisuta a wu nga ta yi endlisa music video ya General Muska sa tswa u endlisa vo Pen va nga humesa ku makhwiri makulukumba, mara General Muska xi mbale vest xi ku nghunyuta a wu nga ta yi endlisa. So his market with those people are now old, a va ha ri na mona matimba ma ku rhula market. So now ku ta fanele ku tirha music ntsena to which group ya ma 2000, group ya ma 90s nyana,
leyi dominataku sweswiwani ka streaming na le ka music wise. So it's gonna be very difficult for him to break into that market, given that vanhu lava a va yimbelela tinsimu va kulu, and the kind of music that he produces swi na vulgar nyana, no? So more subscriber that can we endla video ya kahle General Muska and analyze everything. I just wanted to keep the channel active because minkarhi yin'wana pfani yima mi kuma ku ni teka 3 weeks, so I don't want that anymore. Each and every chance leyi ni yi kumaka ku ni ta endla video, so mi nga rivali ku subscribe.